I evo nas u prvu epizodu Happy Wheelsa. Ja igram sa Leon Chrome. I danas ćemo snimati Happy Wheels, neće ovaj video dugo trajati. Evo Leon će nam opširnije malo. Traži se neki 5 minuta. Otprilike. Evo Dedeka ćemo uzeti, on ima onaj kao Vodfomu. Gdje smo kolice? Zaboravio sam kako se uhvati za novčić. Mislim da se moramo za novčić uhvatiti. Uhvati se. A nećemo, ovo je preteško. Opa, ovdje ga nisko rodio. Yes! Ovdje ja je. Kako uvijek debele. A zajedim se, nemojte se uvrijeti. Daj prije glavi pusti, ne drugo, bok te, nemoj to prvo, ne. Daj drugo, bok. Ne znam šta je ovo, neko greška. Nemoj to, jesam ti rekao. Jesam ti rekao, nemoj to. Ko sam ti rekao? A? Jao, došlo je do male pogreške. Leon baš onako ne zna, a samo se šalim, šta se ljuti. Daj reci nešto, ko da si crkva. Ko si koji? Izdrži onaj dio gdje sam ja. Daj izdrži onaj dio gdje sam ja, posjeti mene. Ništa. Možda upadlo. Koji spori. Ti moraš tu bu. Moram da jedno to ljubiš, ja se dole. Evo, jedna Viktorija. To je ta muzika oko lovu, mislim ovo. Ne. Koliko su zvijeri svi. A gdje je Tom Daddy Jetpack ovaj? Rekli smo rubu. Kako je? Šta je sad? Krivi tipku si stisao. Šta šutio? Malo prič. Da. Evo dijete sa čovjekom i puc. Ne znam zašto šteka. Skoro imaš 3 gigama. Da. Ajde, zezim se. Pa ti si sad izmislio 3 gige. Dobro, ali sad ti mora reći da meni sve isti kurac kao ono video. Ali jako bilo teško, jako. Mislim da ovo niko ne mogu preći. Evo. Evo ga, gdje sad. Ja mislim da znam što sam trebao uzeti. Trebam onog lika sa... Kako, ovo sa ovim kurcem. Da vidim i reći, mislim da je to on. Da. To je žena. Moram ti skazat. Je! Paz! Kako? To ne bi trebao doći do cilj. Ali 1-1 moraš imat novčića. Pardon ljudi, ja baš to i ne igram, to više Leon Chrome igra. Ja samo ovo berem. Evo sam ovo snima, berem jedan snimak. Tatu. Nemoj me jebat u potred pičke i koji je boji. Kako je ovo Ovo je jedan
Kako je lik nervozan. Ko je tebi kućan? Što si ljut, Bog? Pa ne, pa ti je sve ono što sam ja rekao ti. Što mi je jedan kućan. Mislim da zove. Mislim da ga malo usrbi kosu. Evo te debel, brate, koji su. Dobro, Isus nije bio debel, ali... Da, Isus je bio zadnji Židov koji ima pločice. Aha. Kupovon. Taj zadnji pičku. Ne, srađen, kaj si te gore, si se na šiljka nabila, se ponašaš. Jes, ja te... Stavno dolje jackpack, je. Pa si... Ne! Bit! I kur... Sad će biti. Znači, moramo u komadu doći. A mi još je ovo, dobro? Kako te isto zvuče u komadu. A jebem ti mater šupak. I dobro će biti zadnja staza. Vjerovatno da. Motorić. Dobro, skuzili smo. I gdje on Mislim da ćemo mi propast. Ne, ja mislim da... Kako lagano! Sve što smo pogodili nešto. Da, ali smo mi to prešli, ja vam propast preći. A to će biti gladnje. Koliko to je... Moram, smiri se, Bog. Ja pokušavam nešto reći, a ti sereš to govori. I da, ostali su bez glave i doviđenja. To će biti kraj snimka. Evo, Bela viće, jes, aj Bog.